Okay, ikindi kibazo ndi bukubaza ngiye kuvuga indirimbo uhita umbwira ministeri yayo. Sawa. Ndashaka nyine indirimbo ziza. Abantu ntibatinya. Urihangana imirimbire yanjye. Abantu barakabije gukora ibi. Ni. Sinzi ministeri yayo. Okay. Ngambwira ibihugu bitatu bitangizwa n'inyuguti ya wa. Wa harya mu Gifaransa. W. Marakimwe ahubwo. Wadagadugu. Ariyo ndikibaba. Ini wadagadugu ntago. Umujyi. Wadagadugu no umujyi. Ngabi bishaka. Yari intibyo. Marakimwe ngaho kivuga. Okay, singukopeza ko ndi umunyamakuru. Nanje nananiwe. Ndagishatse mwaramutse uraje ni ibikarito ko ndaje amasimba ku ngendo limited kohereza umuzigo wanje hanze muri Amerika yabona nukuri kose iyo ugenda se mbere y'umuzigo ukagusanga ubusanzwe uranitse wa mukobwa wanje yaguze visa yari afite uko nipfa none bwasi ariko wageruka gusubira inyuma ingendo limited yohereza umuzigo ishiraga ikora kigatungana pe hanyuma ikindi kintu ikora nukuvuga ngo visa urandika ko kanya niko kubirandura ca ku mavuta ako kanya kamisohoka nyabona ikindi kintu ikora warukize se itangana tike indege ukamugende ukeneye niho waruwekeje nuko niho ngiye hoshi tugenda no gutwazaga dore kuri kose ingendo limited ingendo tubaye ikaze mwese musanzwe mukurikirana ibiganiro bya ISEKERENAWE. Uyu ni wa mwanya mwiza twahariye abakunzi bacu tukagenda duca mu mihana hirya no hino tukagenda tuganiriza abantu bagiye batandukanye. Uyu mushiki wacu mushobora ko hari ahandi hantu mumuzi ariko umunsi wa none twamuzanye kuri ISEKERENAWE. ISEKERENAWE twabwiye ko tuzatugenda tugera mu duce tugiye dutandukanye twona kwambuka n'imipaka. Reka tangira twibwira murushe kumenyaho byinshi bihagije. Nitwa Umutoni. I Burundi. Irindi zina nitwa Umutoni wa Clementine cyangwa Umutoni Nyabatoni uje Gutonesha Adatoneka. Ibyo ushaka nibyo wanyita. Ntuye Bujumbura ndi mu gihugu ca Kenya. Uri mu gihugu ca Kenya. Nahinge kubabesha ko turi Bujumbura ariko kera yongeyeho ko ari muri Kenya. Okay. Mutoni reka mfatira iyo ngiriyo. Ngo wabatoni. Umutoni Nyabatoni ubatonesha mwese. Kera twatoneka harya niko. Okay, Umutoni ndakeye kusanzwe ureba ISEKERENAWE. Ugenda ukurikirana ibiganiro tugenda dukora. Umunsi wa none twahuriye ahantu nawe wari uri mu bikorwa nk'ibyo. Ese nibwo bwa mbere ugize kuri social media cyangwa usanzwe wigiraho wenda n'abatakuzi babone naho bakubariza ibintu nk'ibyo? Njewe ndi umuntu wo kuri social media. Mfite YouTube channel yanjye nahora nkora kuya abandi yitwa usariye nawe. Mfite YouTube channel yanjye yitwa Umutoni official. Abantu bogenda bakayishaka cyangwa se bakayireba mukanagira subscribe mukaduha iyo support turayikeneye. Urumva ko asabye ubufasha nyamuneka twese no kuzamurana tukareba ko tuzoshikira rimwe. Okay, ndagenda nkubaza utubazo tugiye dutandukanye uragenda nsubiza bitewe nuko byumva. Mutwo ndazi ndaceceka. Oya uragerageza. Uko nguvuga nshobora kubaza bikarangira ubaye kimeme. Reka nibiri. Okay, kwanza ntaribagiye muri Kongo mwari mutuye. Mu Minembwe. Ku Kiziba narahabaye imyaka myinshi ariko mu rugo iwacu ni kuri Gitavi. Ni kuri Gitavi. Uri umunyagitavi? Yo. Nenge kuguhobera ariko ntakundi nuko. Uyu ni umunyagitavi simpaza ariko Gitavi nawe ni wacu. Okay, ndakubaza ibibazo bigiye bitandukana ngende usubiza bitewe nuko byumva. Yego. Okay, ngambwira ikintu kiza ariko ndikiyagere. Ikintu kiza nikiyagere. Uruma nta kiba cyaje. Kiraje. Ntacu gusubiza. Nta kiba cyaje. Njewe nzi ko ikije cyose kigomba kubagera. Okay, reka ngusane. Kiraza ariko iyo cahageze bavuga ko kitaraza. Iyo cahageze kitaraza ntacyo nzi. Okay, tachasi ndaza kukimusubiza nyuma y'ibiganiro. Okay, ikindi kibazo ndi kuba kuri mwiza niki? Niki kibitera? Ababyeyi banje babigizemo uruhare. Ndakunda. No kuvuga ngo ababibo biragize. Okay, ngambwira ibihugu bitatu bitangizwa n'inyuguti ya A. Algeria, Angleterre, Addis Abeba. Addis Abeba ni umujyi. Ni umujyi? Aya. Yego, Addis Abeba si umujyi. Okay, Afrique du Sud. Uranca biranyije.
Okay, ngambwira ibihugu bitatu bitangizwa n'inyuguti ya wa. Wa harya mu gifaransa. W. Mana kimwe nza ahubwo. Wadagadugu. Ariya ndikibaho. Ini Wadagadugu ntago. Umujyi. Wadagadugu ni umujyi. Ngabi bishaka. Hari intibyo. Mana kimwe ngaho kivuga. Okay, singukopeza ko ndi umunyamakuru. Nanje nananiwe. Ndagishatse ndakivuga. Ahubwo nta nigihari. Nta gihari batubwira muri commentaire. Ngo Washington nawe uri hasi. Ngambwira igitangizwa na ico nangiye kuvuga ndango n'isi yose. Ngambwira ibihugu byose ngiye kubaza uzaza impine yabyo. Iki? Impine harya kubivuga mbese mu magambo make nkuko bavuga UN ukandika wabisobanukiwe? Okay, ngambwira Congo. RDC cyangwa DRC. Amerika. USA. Ubwongereza. Ubwongereza. Nakubaje ibihugu byoroshye mu cyose. Gute sinzi gutyo ndakizi gusa ariko ndazandika gute? Tugende. Cyane ndagiye. Okay, sawa. Okay, reka nkubaze ikindi kibazo mbwira ibihekane, mbwira amajambo arimo igihekane. Pya. Ngo gute? Mbwira amagambo arimo igihekane pya. Ngurugero. Impyiko. Bivana nje ndi umunyamurenge tuvuga ngo impyiko. Bivana naho wabaye urabyumva. Okay, shaka amajambo arimo mpya. Nta na rimwe no kwibuka. Irimo mpya. Mwendi mwondusha mpya. Impyisi ibintu ngibyo by'impyisi. Mpya. Reka. Impyatura. Impyatura ba. Ngo ni ari beteriye. Okay. Urasenga? Uzi ministeri zingahe z'abanyamurenge? Zinshi. Okay, ngambwira zitanu uzumbwira n'indirimbo yabuze. Urumva reka. Wewe kora kuri umunyamakuru ntago ndibukubaza ibibazo bigiye bigiye. Okay. Kingdom. Gusa baravanze nta ministeri njewe ndibaza ko haba harimo n'abandi bantu. Nta kibazo Kingdom uziye ndirimbo. Kingdom. Hariho indirimbo yabo sigaye nkunda cyane ntegera ivuga ngo ubwo se ko nyibagiwe. Kandi uzitegera. Cyane apana buke. Ndaza kuyigarukaho nta na kimwe. Okay, tugende muri Ararume. Ararume. Urazi ko nibagiwe indirimbo zabo. Abandi bazibagiwe. Oya Ararume ntuyibagiwe. Kandi mbanzizi zose gitangazwa. Igisubizo. Igisubizo ubwo bafite indirimbo Beneza. Iyo filmu. Ararume hariho indirimbo yabo ivuga ngo Messi yukura. Kingdom nayo hari indirimbo reka nkubyinire. Healing naho hari indirimbo ivuga ngo ni zinshi. Zirancanga. Za healing. Indirimbo za healing urazibuze? Oya sinzibuze gusa nazibagiye ariko ndazizi. Okay, sawa. Okay, ikindi kibazo ndi bukubaza ngiye kuvuga indirimbo uhita umbwira ministeri yayo. Sawa. Ndashaka nyine indirimbo ziza. Abantu ntibatinya. Urihangana imirimbire yanjye. Abantu barakabije gukora ibi. Ni. Sinzi ministeri yayo. Nkubwire ministeri yayo. Ni Yuzeya. Sinayizi iyo ministeri. No, bajya baririmbye ururimi. Simbazi. Okay. Indi. Haleluya warakoze kuducungura. Haleluya. Izo ni indirimbo zo mu makanisa kandi ntago nkurikirana ibintu byo amakorari yo mu makanisa. Ariko urasenga cyane. N'ubwa mbere ukunze cyane n'ubwa mbere. Wowe wumvise Haleluya bwa mbere. Yahebe. Okay. Reka dusubikira hanga bitewe nuko n'ikirere cyahindutse. Sinzi nimba nawe ari ikibazo bafite kumbaza narangiza ngakubaza ibintu bijyanye n'itwe. Ikibazo mfite kukubaza.
ndakubaza ibintu byo muri Kongo, ikintu cyo muri Kongo. gerageza ubaze nkuha bibaza umwana nyine ukiri muto. Yes. Murabona abantu bakuru bakora ikivuguto turakizi amata y'ikivuguto. Hariho akantu k'agakoni bakoresha nyine ikivuguto bashaka kugira amata nyine ngo yoro hari hamwe bakita gute ariko kagira izina ndakunze atako nagakoni nyine bakita gute ndakakubwira inyuma ya kamera nibyo ngicyo nashaka kukubaza ikintu kimwe cyo muri Kongo kubera ko ni byinshi wowe utazi. Naje naravukiye ariko nyine sinahabaye igihe kirekire. Okay, sinzi nimba ari imbuga nkoranyambaga abantu bagusangaho ongera ubabwire YouTube channel yawe, ubabwire Instagram, Twitter, ibintu nk'ibyo byose. Yes, murakoze cyane. Instagram ni Umutoni Kabona, Facebook ni Umutoni Kabona, YouTube channel ni Umutoni Official, niyo bantu bashobora kunsanga. Kene ni nimero za WhatsApp nzoziguha. Imbazi nyase n'ubwo nta telefone mufite. Sawa mwakoze kubana natwe na ubutaha. Ciao ciao.